Аԥсны Ахада иалхрақәа рзы азакәанԥҵара инақәыршәаны акандидатцәа аҳәынҭқарратә телехәаԥшраҿы хәыда-ԥсада ирыҭаху ефиртә аамҭа рыҵхқәа цәҭаԥсарала ишьақәнаргылоит ҳтәыла алхратә комиссиа хада. Акандидатцәа рыхьӡқәа зныз абӷьыцқәа ҭигон алхратә комиссиа хада ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Виачеслав Кәакәасқьыр. Иазгәаҭатәуп сынтәа аформатқәа зегь рыла ацәҭаԥсара хаз-хазы ишымҩаԥгаз. Формат зыԥхьаӡа хазы-хазык ҟаҳҵеит ажеребиовка. Избанзар аԥхьа усҟан инырацәаз акандидатцәа хазы-хазы аҟаҵара даара уадаҩын, даара ицәгьан, даара еилагара ӷәӷәа аҵан ишәгәалашәоит знык заҵәык ажеребиовка маиԥааҟын аԥхьа игылаша, ашьҭахь игылаша знык ала ҳаилгон. Иахьа убас акандидатцәа ихмаҷу зыҳәан, аамҭа ихирацәу зыҳәан, уи адагьы нас аԥхьа знык дналухым, мамзаргьы алфавит порядка алуҳәома, уигьы иашаӡам ҳаҳны ҳаԥхьаӡа убас ҳаӡбит. Формат зыԥхьаӡа ҿыцны ажеребиовка маиԥааҟон. Иҟалоит аԥхьатәи формат аҟан аӡә аԥхьа дықәгылоит, аха аҩбатәи формат аҟан ашьҭахь дақәшәаргьы иауеит. Убри антәи аӡәы игәынхап ҳәа ҳаҟаӡам. Убас жәабранҩы жәифба рзы ихацыркхо Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа рхаҭыԥуаа ҩынҩажәа минуҭ ицало рыҿцәажәарақәеи минуҭки опромо-роликқәеи рзы имҩаԥгаз ацәҭаԥсара инақәыршәаны жәабранҩы жәифба рзы ишиашо ицо ефир ала ателехәаԥшцәа ирбарц рылшот Виктор Ҳашба иқәгылара, жәабранҩы жәибжьба рзы Бадра Гәынба иҿцәажәара, жәабранҩы жәааба рзы Арда Ашьба иқәгылара. Анаҩс хәажәкыра ҩба инаркны ԥшьбанӡа имҩаԥыслот аҩбатәи аформат. Следующий формат – интервью с кандидатом в президенты Республики Абхазия, продолжительность 40 минут, промо-ролик 1 минута. 2 марта Бжаня Аслан Георгиевич, 3 марта Ардзенба Адгур Амиранович, 4 марта Дзяпшба Леонид Юрьевич. Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа рхаҭыԥуаа ҩынҩажәа минуҭ ицало рыҿцәажәарақәеи минуҭки опромо-роликқәеи рзы даҽазнык аефиртә аамҭа роуеит. Убас хәажәкыра хәба рзы иҿцәажәалоит Виктор Ҳашба, хәажәкыра фба рзы Арда Ашьба, хәажәкыра быжьба рзы Бадра Гәынба. Анаҩс Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа дырҩегь ҩынҩажәа минуҭ ицо рыҿцәажәарақәеи минуҭки опромо-роликқәеи рзы аамҭа рзалхуп. Уи инақәыршәаны хәажәкыра жьба рзы аефираҿ дҟалоит Адгәыр Ардзенба, хәажәкыра жәаба рзы Аслан Бжьаниа, хәажәкыра жәеиза рзы Леонид Дзяпшьба. Хәажәкыра жәаҩаҩ инаркны жәиԥшьынӡа ихацыркхо даҽа форматкқәеи аҳәаақәа ирҭагӡаны аефираҿ иҟалоит Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәа рыхҩык ирызку афильмқәа. Уи аамышьҭахь аефир иацҭахо даҽа форматк ала. И следующий формат – пресс-конференции кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты с представителями СМИ. Продолжительность 60 минут. 16 марта Ардзенба Ашуба, 17 марта Бжаня Гунба и 18 марта Дзяпшба и Хашба. Аԥсны Ахадарахьы акандидатцәеи урҭ рхаҭыԥуаа излахәхо аефирқәа мҩаԥыслоит аԥсышәалеи урысшәалеи. Актәи амчыбжьазы иҟалоит аиҿцәажәарақәа аԥсышәала. Убас егьанаҳҵеит, ари аҳәынҭқарратә бызшәоуп, аҳәынҭқарратә бызшәа анакәха аефир ахы инаркны аҵыхәанӡа имҩаԥысроуп аԥсышәала, аҳәынҭқарратә бызшәала. Аҩбатәи амчыбжьазы иҟалоит аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рыҿцәажәарақәа, уигьы аԥсуа бызшәала. Ахԥатәи амчыбжьазы иҟалоит еиҭах аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рыҿцәажәара, аха уажәшьҭа урысшәала. Анаҩстәи амчыбжьазы иҟалоит еиҭах аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рыҿцәажәара, уигьы урыс бызшәала. Хәажәкыра ҩажәа рзы иҟалоит адебатқәа, урҭ ҩ-сааҭк ицалоит. Иара убас иазгәаҭатәуп уажәы аԥсуа телехәаԥшраҿы ишцо аилацәажәара хәажәкыра зежә рзы иҟало аформат алхразы. Убас изышьақәыргылоуп аҵыхәтәантәи аефир ҟаларц хәажәкыра ҩажәа рзы дара аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рыхҩык излахәу аиҿцәажәарақәа адебатқәа ҳәа изышьҭоу убри ихнаркәшоит. Аха убранӡа хәажәкыра зежә рзы ҳара мышкы иҭацәны иҳауит абра алхратә комиссиа аҟынтәи. Дара агәаҳәара рымазар аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа ҳара аус адауларц ҳалшоит даҽа форматк. Иарбан формату иҟало макьана иҳаздырӡом, уи иахьа уаҵәы ҳалацәажәоит, нас дара ирыдаҳгалоит, ирыдыркылозар, агәаԥхара роуазар, амза хәажәкыра зежә рзгьы аефир аҿы рыхҩыкгьы иааицааины аефир ахаладырхәырц рылшоит, абри иазаҳаӡбо, ирзаҳаӡбо аформат инақәыршәаны. Аԥсны Ахада иалхрақәа мҩаԥысуеит хәажәкыра ҩажәаҩба рзы. Амра Зарандиаԥҳа, Ҭамаз Чқәан, аԥсуа телехәаԥшра.